Pasibayo, mititipon tamo, kini kapag masusyaning banal a Eucharistia. Kapamilatanda ring panalangin at kanta, makyabe tamo, kimbalang metong, bang agawa tayo makabaldugan iting kapag masusyan. Pasalamat po, Barangay San Vicente, Architect Alex Tumang and family, Attorney Silvia Alfonso and Flores, Arlene Isguera and family, June Faye CJ Ganya, Nadine Janet Kison, Apong Uring Tayag and family, Nestor Gloria Sarmiento and family, Edward Deirit and family, Carter Angeles Espino family, Merly Macabali and family, Monico Mercy De Leon and family, Mayor Ruding Gonzales, Daria family, Adrian Marina Ashley Tayag, Rowena Perez and family, Alex Tiki and family, Edgar Yumul and family, Hannah Mikael Makabali, Efren Manalo and family, Max Lita Kabi, Martinez family, Bert Jimenez and family, Wela Tolentino and family, Herminia Pineda, Lina Bonus, Romel Glenda Munoz and family, Jelly Doris Pangilinan and family, Noel Nita Maniti and family, Carla Mas Maniti, Richard Jan Canlas and family, Gonzalo Joan Abubo, Rufina Kembao, Rodolfo Gomez and family, Michael, Rachel, Paul Marie, Gabriel Marie, Marie Vital and family. Personal intention po, Mayor Teddy Tumang and family, Dr. Hazel Tumang, Teresita Celis, Eligold Gorospe, Asuncion Rivera, Mayola Maniti, Romnick Ashley Gintu, Maxwell Brian, Braille Samson, Michael, Michelle Macabali and family, Kelsley Ordonez, Ivy Kian Booth, Diane Espino, Josel Fernan Gintu, Marian Manayon, Jessie Gintu, Patricia Sibu, Cristel Rodriguez, for safe travel. Birthday Dapudi Adeline Coronel David, Princess Ellie de Mesa, Romnick Gintu, at Imelda Mamangon. Yabe tala naman po panalangin tamo ring kaladwadari, Virgilio Lourdes Makaspak, Reynaldo Quezon Sr., Paulina Pantoja, Florentino Pantoja, Arquipo Timbol, Elena Timbol, Doming Timbol, Jacinto Anueva Tayag, Belen Tayag, Ricardo Renz Nicole Tayag, Ederlinda Sampang de la Cruz, Honorio Sampang, Elisea Sampang, Eugenio Sampang, Cecilio Sr., Teresita Angeles, Cecinio Jr., Nancy Angeles, Ignacio Pilipinas, Noel Macabali, Reynerio Orlanera, Jose Mateo Sr., Carl Joseph Daria, Felisa Pablo Panlaki, Darwin Tayag, Pedro Marin, Felisa Isguera, Enrico Yumul, Eleuterio Lutgarda, Leoncio Loriana Isguera, Jaime Adolor, Eduardo Martinez, Acer Tiki, Tina Marie Yumul, Angelita Bansipra, Roland Bansipra, Elisa Onopre, Alfredo Gregoria Macabali, Alma Dominador Macabali, Salvador Narciso Jimenez, Celestino Luz Biminda, Wilfredo Wilson Placido Adelaida, Pedro Pineda, Chodosio Loretta Tumang, Cesar Muñoz, Antonio Jerry Bautista, Romeo Ordonez, Conrado Vergara, Vilma Samya, Francisco Petronilla Pangilinan, Mamerto, Julia Gonzalo, Jose Ferrer, Sarcy Cesar Apong Pisi Vital, Kenneth Cruzado, Felix Brian Espino, Carlito, Erlinia Maniti, Bienvenido Seferina Manalo, J.R.N. Nestor Mamangon, Rogelio Gomez, Chad Gomez, Elita Gomez.
Abe-abe tamo pungining mamugya kang Kristo, kapamilataning kayang pari, at makyabe kim pamagkanta kim pamuklat na dalit, talakad tampo. Miti puntam kitagyunig pamponing anak, kamponing banal na Espiritu, Amen. ing ginuman tabiya kaya kayo. At kaya ka, antimurin, Maya pa abak po kaya kongan. maya payabak mo naman po amo. Kaniting kadimanang Domingo ning Kwaresma, ikriswag katana katamo, nasadik kanya king kaya katamong pinobluban. Baning tunay pa magbayo, pagumpisan tamo king kaya katamong pangatawo. Kapatid siyan rin kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo. Aminan ko king Diyos ang pamakadudo. At kaya kayo kapatad, ing kasala kong bina, kim pamisip, pamanga mano, ang pamanyapat king marok, at kim pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan kong mabayad. Ulinita, ipanigo po ko kanwa na Mariang kapilang man Virhen, karing sablang angel ang pambanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaduduan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biyerang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, sopan mo kaming tuntun mit mong tula king lugod a kawangis ning king anak mong bugtong. Pauli na ning lugod na king yato, dinaon ning sarili na ang gaman king kamatayan. Itiadwan mi kaya ko Diyos, king kapamilatan ng Yeso Kristo ang anak mo. Amabiyempon magari kambe mo king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king ngalanganga. Amen. King mit mong kasalpantayanan at malala makapanaligan, makarandam tamo po ngayon king amano ning Diyos. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Magsalita yaing Ginoo, ag ginawang dalan libutad ning dagat. Metong apidalanan, libutad ning mapanganib adanuman. Dela ne ing mayupayang armada king kasiran, ing armada ringkarong panggera at kabayo. Miragsala at kapilanman e napasibayong talakad, anting api ning sulo mitdala. Oning ing Ginoo sa sabyana, kalingwan nyo nala ring bage may nga papauna, kareti e na kayo malalakaran pa. Panayan nyo ing bayong bage akakong daptan, mapapalyari na, ngeni pa akakit yun na. Gawa kong dalad libutad ning ilang, at dinanda kayong batis amamagos king disyerto. Galangan dako agyang ding mga bangis sa animal, ding asong gubat at ding ayo pa ostrich, puryan dako potang payagusan ko la ring batis king disyerto, ban mo nye danum karing tawong pinili ko. Ila ring tawong lelangan ko, para king sarili ko, at ing kantara kako ing kapuryan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, tunay ping makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kaya kami, mesaya kaming emunano. Tunay ping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emunano. Inyang binalik na kami ning Ginoo karin Jerusalem. Bala mo wari maninap kami mo. Sasagakgak kami at magkanta king tulami. Tunay ping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emunano. Kanita ngarang sinabi ring bansang manakit, ing depat ning Ginoo para karela, binang makapagmulala. Tunay ping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emunano. Tunay ping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emunano. Minawa kesa ng pasibayo o Ginoo, anting danom ababiyaning oran, karing may ngalanging ilog. Detang menangis inyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngening pupupula. Tunay ping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emunano. Detang tatangis kabandaralan da, ing bining itanamda, magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara ing karelang pupul. Tunay ping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emunano. Pamamasang ibot, kinsulat ng San Pablo, Karintao, Filipos. Ing sabla, lalawang kong alang kapat kinabangan, alang-alang king metong mumbage at tutong maulaga. Itiyat e aliwa, nune ing ako, akilala ke, Kristo Jesus a Ginoo. Alang-alang kang Kristo Jesus, pibatang ko yung pangabating ni sabla. Lalawang ko, antimong alang kwenta, ing sabla, akandam keya sana, Kristo, at lubos kong miyabe keyo. Mi pabanalang ko, eking kapamilatan ning nanumang kapamintuan king kautusan. Nune, king kapamilatano, nimpamanyal pantayo kang Kristo. Itiya ing kabanalan amani batang king Diyos, at makatalakad king kasalpantayanan. Imbukod mong buriko, yapining, agilala kay Kristo, at panandamang ko, itang upaya ning pangasubli ng mebye. At ing niyabe ko, king kasakitan, bang milupa ko keyo,
king kamatayan. At ayasahan ko, ako mismo, miyabe ko king pamanyublirang ring mete. Kung sasabihan ingi ko ako na iting ganap, ay iti, o king ako banal na ako. Ako pin patugot magkapilit bang akwa ko iti, uling i Kristong Jesus, ikwanan ako. Wa, kapatad, ko isipan, kingikwa ko ng apakiranasan. Dapat, imbukod mong daraptang ko, iyapining kakalingwang ko, indela ng puno. At daraptang ko, insablang agyo ko, bampakiranasan, ingatsuking arapan ko. Inya pupulay kong matulid, kimpakiranasan ko, bang akwake, ing premyo. Alang aliwa, nuna imbela nangga, karimbanwa, ayayawos ng Diyos, king kapamilatanang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. Talakad tapong inibang parangalan ng maya pabalita. Sumisi kayo at magbalik lub ka na ako, king mabilog yung puso. Uling magana ka ako, at mitmo king pamaglunos. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimuri, Ami pasyag king maya pabalita agpangkangwan. ligaya keka o Ginoo. King panaw na ito, mintay Jesus, king bundok ding Olibo, at kabukasan nabak amaranon, mintayang pasibayo king templo. Repitan dering sablang tao ka rin, dinukdok kay Jesus at tiro nala, delare king arap na, ring talaturo ning kautusan at ding pariseyo, ing metong nga babaeng merakap, makipangadugod. Pepatala ding babae, king arap da, at ngara kang Jesus. Maestro, merakapya ing babaeng iti ang makipangadugod. Agpangking kautusan, inutos na kaya katamong Moises, king inganti kaniting babae, patenya king basibas bato. Nano'y nga sabi mo tungkol kaya. Sinabi riti baring pakirakpan, ban at indangabos-bos laban kang Jesus. Dino kuya Jesus at king kapamilatanan ning tadirina, sinulat siya king gabon. Sigirande king karelang pamangutang, inya inarapan na lang Jesus at sinabi na karela, ing ninumang alang kasalanan kaya kayo, ya ing munang masibas kaya. Dinukuyang pasibayo at sinulat iya king gabon, inyang dindamday ti meko lang tunggal-tunggal, may gumpisa king matwang didi. Jesus namo ing melakwan at ing babaeng makatalakad arapana. Minat na Jesus at nga na king babaye, nula ka rin. Alawaring mitagan metong man, ban matul keka. Nga nang meki batala po Gino. Nga nang Jesus, ako man era kahatulan.
makona ka at ena kami kakasalang pasibayo. Ing mayap ng badita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, lukluk tapot magkaradam king humilya. Mayap abak po kaya kayungan. Minsan na metong ayaldo ka no, ating metong plastic surgeon at kinwento na itang metong karengkayang pasyente. Ining pasyente ng iti at tinyang suicidal tendency. Lagi yang maglaslas king kayang pulso, uling ena na siguro buring bie at alaning akakit kabadugan king kayang mismong pamibye-bye. Mi paintagon ketang tawdi ng pamaglaslas a pulso, may grabe at may rasya king emergency room. Karas na king emergency room, mi pasakto naman na ini kanong plastic surgeon yung makayasign ka rin. Inyapin awudon at anyang awudon at may gising na ining tao, nga nang sinabi king plastic surgeon, Dok nga na dakal-dakal pong salamat. Awudo po at asamasa niya po, ining sugat ko king pulso. Ngening kutang ko, nino kayang manyamasan ka na ako. Dok nga nang gagaganin pasyente, dakal pong salamat. Semasa niya po at inudo, ining sugat kaya ka na akong pulso nga na. Ngayon naman po kaya nino kayang manudo king sarili ko. Nga tamong sasabi, isong ating kutang, ating tumpakapakibat. And we usually look nung nanaretang masanting at tustong pakibat. But the thing is, value po kaniting Domingo, mo po importante nung gusto at masantingin pakibat. Dapat mabiyasa tamo rin man ton, karing masanting akutang. Lawan niya po yung kaya katamong ebanghelyo, kaniting aldong iti. Inarap de king ginutamong Yeso Kristo, ing metong nga babae, anong nuka rin merakapyang maki pangadugod. Anyang inarap de kaya, marakalam yayadiwang kutang, pero metong yamo yung kitang na ning ginutang Yeso Kristo, o pinanamo rin kutang nga kitang na ning ginutamong Yeso Kristo kaya ning babae. Nga nang mengutang kaya, at tsuda pa ba? Reatin pa bang metagan, bang kanita mamasibas batuke ka? Kay ba't makanyan mo rin, nampekibat na ning babae nga iti. Baluta naman nga po nampakibat na, ala po gino. Ngayon kutang ko, itabang kutang na ning ginutang Yeso Kristo, is it as easy as that? Itabang nga niyang kitang na natin bang ni metong man, kete nga na may masibas batuke ka, at atin bang may lakwan nga na bang kanitaus ganda ka, na nung itangkutang bangay ita, makantaya ba kasimplita? Bali po at that point in time, kaya babae nga iti, po makanta kasimpli. It is actually a question that confronts her. Metong yang kutang ang makabaldugan, and it is a very relevant question, bang kanita arapanan ng mismong taong iti na mi kasadaya. At nano'y ikit na, inyapin megbayuya, at semasaning kayang sarili, uling ketang kutang na ning ginutang Yeso Kristo kaya, ikit na, nung makananong karinat ing kayang pangatawo, pero bistat man ketang karinatan ing kayang pangatawo, ikit na naman nung makananyang kadugod kaya, ingapong Gino. Kadugurang kapatad, minsan king diye, we need to ask relevant questions. Uling yung problema po, renga diwa kaya katam niya, sasalisin kaya katang pamibye-bye, tabanong kutang nung nanong kailangang kutang. We are always escaping those real questions. Uling tatakot tamo, narapan na rin kaya katang sarili, tatakot tamo king sarili tang multo, tatakot tam karing may alawang problema tamo, inya pinangisipan tamo, tatakasan tala rin kutang areti, at etala buring harapan king kaya katang pamibye-bye. Bakit mo po kung nanganda kayo, kitang yun na baking kaya kayong sarili, bakit makanya ning panamdaman mo? Po tanga kakit may ngaliwang tao, bakit
kit na nga nyo nabubag kaya kayong sarili, na po tang akakit me, bakit bubukal ka daya kaya? O, nanganda ko po. Hadine. Kaya pinawin mo, diyangi ka, ka naman sasadese, at iya naman sasadese. Uling mo muna tang sabihin, po taruguha pa na sakit ke. Po taruguha pa na sakit ke. Okay, ba't magreklamo na kang magreklamo? Hindi, may sadese yung tao ngay ti. O, kasalanan mo eh. O, mo kasalanan. May buring harap, panitang kutang. At i-address itang bagay, kailangan mong i-address. Kaya ang oras sa ita. Diba? Kitang inamurin wari king kaya kayong sarili, bakit rin kaya kayong anak, magwala lang pong magpakawalala? Bado yung mo kasi, nakatina kang allowance, nakatina kang pamangan, makaya dyan na ba yung malan mo? Makanta! Uwe, importante na rin kutang nga rin eh. But there are some relevant questions na kailangan tang kutang. Bakit ka rugo magwala at magpakawala ng problema? Is there a problem in your parenting? Inyapin magwala at magpakawala yung kaya kang anak? Pota kusintirol ka. Pota pabaya ka. Pota aamin na kang aamin king kaya kang anak. Inyapin yung anak mo ng madaliarya mo ni Hasadese. Have you also asked the question, bakit kaya rin nga diwang tawe da kabure? O ako tangin na po ba ita? Buring harapan Uli kas tatakot kayo na marukaw gani. We cannot confront ourselves. Bakit? Uli kas tatakot aking realidad na akita mo yung kamatutuanan. Akita mo yung realidad na makanining kaya tampanga tao. Kaya pinang-akakita mo, sasadese, mo kakayap, mo susulong, bakit uling etaya balong kutang, retang dapat tamong kutang. Bakit kitang yun mo rin puwari, bakit kaya ay nakapaksabihan ng asawa mo? Opo, talagi mo na ang kukutang, darling, may nga na ka? At yung kukutang, huling kas natakot kayo, huling potang sinabi at binagsak ning pakibat na, diba? Bakit ka kailangan tumakot? Ba mas masanting arapan mo retang kutang arete. Bang kanita king pamanarap mo karening kutang areti, there would be a healing. Magumpisa yung pamangayap at mo pamangayap king kaya katang sarili, nune bang kanta sade se mo rin ing ega na gana. Rengaliwa po kasi kaya katamo, they are in denial. They deny. Mi kasala ko, ginawa kong marok. Adi eto to. O niya pinang kitang conditioning mong eto to nang eto to, nakamesa dese. There are a lot of hatred king kaya kang pinubluban. Hanggang magyamot, papatong, daragul, hanggang lawan ming kaya kang sarili. What have you become? You also become a monster yourself. Di ba? Po ba kakitita? Kaya pining mayap, king kaya katang ebanghelyo, kaya tang kutang agewa na, ning ginutang espresso kaya tang babae. Pepadupa na, at enam pepadupa, nune sinopanin ing babae, to confront itang kayang mismong problema squarely. Kamama ko, may lalakwan yung problema nga ni, arapan tayo pa mo, ining problema nga iti. Makanini ba talaga yung gewa mo? Naman sinabi kasing, may kasala kayo But, pahapyo, kita mong sinakitang na at timpabang menos gakya ka, bala mo papakit na, o dawan mo may kasala ka man, pero dawan mo, alang mo musga kaya ka. O nang pado pa nakitang tao, wape naman makarining depat kurugo, enak mo mudit pa si bayo. Uy ka naman, manakit ka makantang kagana ka, naningaliwang tao, nanong gawan mo, nakamudit pa si bayo. Kadugurang kapatad, kaniting kadima ng Domingo ning Kwaresma, ining panagkat na ning ginutang Jesucristo. Learn to ask relevant questions. Because things that are important in life and what matters are those relevant questions. Not the answers, but the relevant questions. Because the more that you question yourself relevantly, nanong akit mo, bagya-bagya sasadese, bagya-bagya kakayap.
O nang kukutang niyo po king kaya kong sarili. Kukunangan niyo po ba rin kaya kong sarili? Adine, nyay na komesa dese. Potang minsan po kunangan niyo po rin kaya kong sarili para sa dese kayo. Nyay ako sa dese because you do not question yourself. Iyo pakilaman rin nga diwang tao, di nga lalang ala kong pakialam karela, yung pakialaman niyo po yung kaya kayong sarili at samasan niyo rin kaya kong sarili. Bangka nita kumaya pampong sa dese kayo. Aditang, uni na naman kayabe ng babae nita. Uni naman kayabe, dinanyang ko sinitang kasiping tambali. Adita, rengkot na nga nyo rin kaya kong sarili. Bangka nita king pamangutang yu king kaya kong sarili. Kaya kayo mo ring akit. No ka rin nao kaya dadadani nga pong Gino. Karening bagay-baging mga padyari. King ka na akong pamibiyebye. The more that you would ask and seek, where is God within you? Talakad tapo. Sasalpantaya ako, King Diyos, sigpang lubos mayupaya, linalang king banwa ang pongyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliya king upaya ng banalay espiritu, mibait kang Juan Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos sigpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya namang ketiban mo kung karing mabi ang pong mga mate. Sasalpantaya ko kim banal espiritu, kim banal kapulungan katolika, kim pamisamak din banal, kim pangapatawa daring kasalanan, kim pangasublirang mering mete at kim be alananga. Amen. kareng balang kayadwan naning pakibata mo, ginuning biye kaya kake manadi. Ginuning be kaya kake manalig. Para king Santa Iglesia ang kaluguran mi, banking ya tuming maging metong yang lugal, at metong atanda ning kapatawaran, at pamikasundo, manalangin taking Ginoo. Para karing manatul at ding miyatula na, manalangin taking Ginoo. Para karing sirapi bale-bale, at para karing pamilyang misasan metong, manalangin taking Ginoo. Para karing may sugat pauli ning kasakitan ning be, at para karetang manatiling ating kapanaligan, manalangin taking Ginoo. Para karing atsuking kapamahalan, di nandasan ang pansin, ing pamangailangan ding tao, at elulupigan, ing ninuman, king karelang upaya, manalangin taking Ginoo. Para king komunidad ng Kristiyana, ban manatili tayong tanggapan, ing ninuman, karing mitmong ganaka at lunos, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Diyos, pasalamatan dako, uling peki ramdaman mo kami, at pepakit mo kaya kaming mapibabata mong pakadulo, kapamilatan ng Yeso Kristong Ginoomi. Amen. Kabang darawan tayong sarili tamo, king kapamilataning tinapi at alak, ikanta tayong dalit king pamagdala karing ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoy, tindawon ka rin gamat mo. King kapurihan pong ikaliganing lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa lubos mayupaya, pakiramdaman mo kami at ipagkaloob mo sana, king kaming talasuyo mo, abirian mong miyak tanganan king sala ning kasalpantayanan kang Kristo. Ing luminis kami king grasyang bubungan na niting sakripisyo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka, antimuri, Tas yoring puso yo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Itiit karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ang pon matulid, sukat ang pon makakabusing puryan ang pon pasalamatan dako, kapitan man ang pon nuka rin manoig pa. Diyos sa malugod ang pon maganaka. Ampat king pamangawat mi king pamangan, buri mo kaming mabiyasang babiya kapasalamatan kaya ka. Ating penitensyang daraptan mi, makapawi king sa blangketasan mi at makasap king pagkabiyaring pakakalulo, at pauli na niti makapakitulad kaming lalo, king malamadub mo. Uli nita, kambeding e mabilang-bilang ay anghel, mikakametong kamingan paligaya keka, at king metong mong siwala, ngaming ang pupuri. Lord, kamo po. Ikapining banaloig pay king sibuding sabrang kabanalan, udinitay panigapumi, itugtugming espiritu matimang titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanan at para kaya kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa kanitang bing mi pagtaksilan niya at bayin na kusang lubdinawon, ing biyan na king pamaylasan pon kamatayana. Kinwaning tinape, pe pasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape dinwang naiti kareng disipulo nat ngana, kuana ni iti kongan at kananie, uling iti yung katawan ko, amidawan para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kuana ni iti kongan at minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayang po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasadanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami.
Misteryo ng Kasalpantayanan. Iniangin ng gagalakan mi ang pamakadodong igpaing kamatay ng poning pangasobri ng mebye, daraw miya kaya kay ting tinapya ng biya, ting kadis ng kaligtasan. Dahil ming pasalamatan kaya kayong pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misudo-sudo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban miganap ya king dugod, kambe ng Francisco yung Papa mi, Florentino yung Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mo na naman ding kapatad mi minuna ng pepainawa king pihong kapanay ning pangasubling mebye, king pakadudong mo'y dadamo na ding sablang miyangon na biye ketang masadang harapan mo. Pakaduduan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biya lang angga, ban kambenin mo na Virgen Maria ng Induning Diyos, kamben ng San Jose ng Esposo na, kamben mo ni Apostol at ring sablang banal, ami biya kadugod-ugod kaya kaking kaya kabanding panawon, apuryan ng panapaligay da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na, kamben ng pon kaya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangal ang pondigaya kaya ka, o Diyos igpang lubos maipaya, manggaman king alanganga. King mit mong kapanaligan at lugod mausta king pa karingamanong tiro ng Yesus kaya katamo.
Ikabos mo kami king sablang Maroko igpa, madugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakadodo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasadanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panay ng pong pagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa igpaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na yung kapayapan lakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Em na saan babalikdan ng kasadanan mi, nuning pansnan ming kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Lan ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Kapayapaning ginumantabi sa kapilan man kaya kayo, At kaya ka, antimurin. ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Si Claude tamo po. Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayaws king apunanan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo at kumayap na ako.
Manalangin tamo. Talakad tamo po. O ginungening tinggap miyaing katawan ng pondaya ng Kristo, ipaniga pumikeka, ing manatili kami sanang tunay ng galamen ng katawan ng Kristo, ketiking yatu, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King daratang pong Domingo, ing Domingo de Ramos, magumpisaya po yung kaya katamong prosesyon king sa Banilia Covered Court, alas 6 po ni ngabak. Ing malan pong sudod, maduto. At ing pamindisyon da po rin palaspas, maganap po ken mo pong prosesyon, karas po king pisamban, ala na pong pamamindisyon palaspas. Klaro tapo keta, nepo, eko po sana makulit, among eko pumekarat ang bindisyonan niya po. Bangkanta po makapakyabe tapong masadese, keng buong kapag masosyan, niya pinagkatanda kayong misanan mo po yung pamamindisyon, bangkanita lang paitaw di, sabi-sabi tamong magmasusi, kareting banal, aparmingo. Klaro tapo keta. So, ada sa isya po ni ngabak, karin king sa Banilia Covered Court, at kay bat nanitayng mala na sudod, maduto, dadaya tamungan po kanta. Ing ginuman tabiya kaya kayo, At kaya ka, antimuri. bendisyonan ako ning Diyos sa lubos maipayang tutuing igpayng anak at ing Espiritu Santo. Amen. Kay bat king daratang pong April 10, agkatanda ko mo rin po, at intapong kumpisalan ketiking parokya, alas 6 po ning bengi. Reng duklok po apin po reng pari king vikarya. Iyo ko pumigagan na kaya pumakyabe kareda. Okay, ako pumakyabing makiramdam. Reng pong pari king vikarya ila po reng duklok bang kanita, makiramdam po ka rin kaya kayong kasalanan at apatawaran da ko po. So, alas 6 po ning bengi ta, ken pong Webis po ita, ning bengi. Okay? April 10, alas 6 po ning bengi. Sana makaratang ko po. Ing misa mi dawon niya metam king lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos.